muraho neza bakunzi ba filime My Daughter, twongeye kubifuriza kugira ibihe byiza kandi twizera ko aho muherereye hose ubuzima bwanyu, ibikorwa byanyu byose bikomeje kugenda neza 5/5 muri filime yacu My Daughter. Nyuma y'uko Vumiliya na mama we babonye neza ko umunsi nkurangana Isabella bamenye ko Hunter abana na Vumiliya nk'umugore n'umugabo, kandi bo bamaze igihe kirekire bashakisha Hunter baramubuze. Vumiliya na mama we babonye ko bizabateza ibibazo bikomeye cyane, babonye ko nkuranga batazamukira. Bakimara kubona bimeze gutyo, bahise batangira gucura umugambi w'uburyo iki kibazo kizakemukamo, aho Vumiliya na mama we bahise batekereza ko wa muyobozi w'umudugudu wa Bankuranga wabwiye Hunter ko yataha akareka kubana na Vumiliya asubiye i Kigali. Vumiliya na mama we batekereje ko uyu mugabo ashobora kuzabwira Nkuranga na Isabella ko Hunter abana na Vumiliya nk'umugore n'umugabo, bakodesheje inzu yabo bari gufonda ubuzima bwabo. Rero mama wa Vumiliya na Vumiliya bakimara kubona ibibazo bimeze gutyo, bahise bigira inama yo gutangira gucura umugambi ku buryo Nkuranga na Isabella batazigera bamenya n'umunsi n'umwe ahantu Hunter na Vumiliya baherereye. Rero nyuma y'uko Vumiliya abonye ko azahura n'ibibazo bikomeye cyane Nkuranga naramuka amenye ukuri, akamenya ko Hunter abana na Vumiliya mu cyaro birirwa barahinga, mu by'ukuri Vumiliya na mama we bahise batekereza ko umunsi Nkuranga na Isabella bifashe bakajya kwa Vumiliya, bahise bapanga ko mama wa Vumiliya akibakubita amaso akibabona azahita atangira kuzamura umujinya, kamere ikamurenga ku buryo azahita atangira kubaza Nkuranga na Isabella ahantu bamushiriye umwana, ahantu bashize Vumiliya, kugira ngo akomeze gutsiribanganya ibimenyetso by'uko Vumiliya abana na Hunter. Mama wa Vumiliya azahita abaza Nkuranga na Isabella ahantu bashize Vumiliya, ahantu Vumiliya aherereye, hanyuma nawe ababwire ko Vumiliya yamubuze. Hanyuma Nkuranga na Isabella bakomeze kuririra mu mwotsi nka bakame, hanyuma Vumiliya na Hunter nabo bakomeze kugenda bafonda ubuzima bwabo bafite umutekano, dore ko uriya mugabo ngo ni muyobozi w'umudugudu wa Bankuranga yari yamaze kumenya amakuru y'ahantu Hunter aherereye, ko abana na Vumiliya mu cyaro nk'umugore n'umugabo. Vumiliya na mama we babirebye babona ko n'ubundi Nkuranga na Isabella bashobora kuba bagiye kumenya amakuru y'uko Hunter abana na Vumiliya nk'umugore n'umugabo, kandi bo birirwa batakamba ko Hunter bamubuze. Mu by'ukuri nk'abakunzi ba filime My Daughter, Nkuranga aramutse abimenye neza akamenya ko Hunter abana na Vumiliya nk'umugore n'umugabo, yarangiza akabona Vumiliya, namwe muri kubyumva ko Vumiliya yaba ari mu byago bikomeye cyane. Vumiliya yahura n'akaga, ndetse na mama wa Vumiliya murabizi ko Nkuranga na Isabella bagenda bavuga ko uyu mukobwa wacu ngo ni Vumiliya ashobora kuba yararoze Hunter. Mu by'ukuri muri kumva ko urukundo rwa Hunter na Vumiliya rwahita ruhagarara, ariko iki gitekerezo mama wa Vumiliya yagize, hanyuma we na Vumiliya bakaza guhita bagishira no mu bikorwa, ni igitekerezo cyiza cyane kiraza gufasha Vumiliya na Hunter gukomeza kurinda umutekano wabo, ndetse Hunter agakomeza kugenda yibuka ibintu byose abifashijwemo na Vumiliya. Nk'abakunzi ba filime My Daughter rero, abumva ko iki gitekerezo ari cyiza cyane, mama wa Vumiliya yabashije kuba yatekereza, agatekereza ko umunsi azabona Nkuranga na Isabella bageze mu cyaro bari gushaka Hunter,
ko azahita abatanga kugira uburakari, ko azahita abatanga kugira umujinya, akababaza ahantu Vumiliya yagiye, akababaza ahantu bamushiriye umwana, kandi mu by'ukuri azi ahantu Vumiliya ari, azi ko Vumiliya abana na Hunter nk'umugore n'umugabo, mu rwego rwo gutsiribanganya ibimenyetso, mu rwego rwo kwirinda ibibazo byose Nkuranga yateza aramutse amenye ko Hunter abana na Vumiliya nk'umugore n'umugabo. Uyu mama wa Vumiliya nawe azahita ataka ko yabuze umwana we, azahita ataka ko yabuze Vumiliya, ubundi Nkuranga na Isabella nabo bakomeze kugenda bashakisha Hunter, ariko amaherezo bizarangira batamubonye, kubera ko n'ubundi uyu mugore ngo ni Isabella, murabizi ko nta kintu na kimwe yifuriza Hunter, kubera ko n'imitungo yose ya Hunter murabizi ko Nkuranga na Isabella ariyo bari kubamo muri iyi minsi. Murabizi ko ari nabyo byatumye Nkuranga na Isabella bimuka kugira ngo bimukire mu nzu ya Hunter, babashe kuba bayambura Hunter. Nk'abakunzi ba filime My Daughter rero, ahangaha mwari muri kwibaza niba Nkuranga umwana yagiye kwereka mama we wa Vumiliya araza kumubona, kandi mama wa Vumiliya na Vumiliya bamaze gufata kino cyemezo cyo kubesha gutya kugira ngo birengere, kugira ngo batabare ubuzima bwabo. Ibyo byose ni ibibazo abakunzi ba filime My Daughter mukomeje kwibaza, niba noneho Nkuranga naramuka abuze uyu mwana yasezeranye mama we ko agiye kumumwereka, ko agiye kumwereka umwuzukuru we, mu by'ukuri naramuka mubuze, noneho sinzi ibya Nkuranga na mama we uburyo biraza kuba birangira. Ibyo byose rero nibyo tugiye kuba twababwira, uburyo ibya Nkuranga na mama we biraza kuba birangiramo, uburyo biraza gukiranuka. Ngira ngo mwabonye ko bamukuye mu cyaro bari kumuhatiriza yanangiye, dore ko we abashinja ko aribo bafite uruhare kugira ngo Hunter abe yarabuze, kandi ibi byose ni Jane wabikoze, ni Jane wafashe Hunter arangije amuhuza na Vumiliya. Hunter aza guhita yijyanira na Vumiliya mu cyaro, agiye kumwereka umwana we Kellia. Biza kurangira Hunter ageze mu cyaro arahakunda cyane, akunda Vumiliya, akunda n'umwana we. Biza kurangira yigumiyeyo kugeza ubwo Vumiliya yagize igitekerezo cyo kuba yashaka inzu akabana na Hunter nk'umugore n'umugabo, bagafunda ubuzima bwabo, hanyuma Vumiliya agatangira gufasha Hunter kwibuka ibintu byose. Ese nk'abakunzi ba filime My Daughter, abantu mwifuza ko Hunter yakibuka ibintu byose hanyuma akazasubira i Kigali, ariko yereka Nkuranga na Isabella ko atakiri umwana bagomba gukontorora, agomba kubana n'uwo ashaka, murahari ngo mubigaragaza hasi muri komenti. Abantu mubyifuza udutima twinshi cyane, mbone buri wese yashize udusitika tw'imitima hasi muri komenti, mwandika Vumiliya na Hunter. Ngira ngo umupangu Vumiliya yamaze kuba akora we na mama we mwawumvise. Abatekerezaga ko urukundo rwa Hunter na Vumiliya rugiye kuba rwarangira, Nkuranga na Isabella bagiye kuba bahabwa amakuru n'uriya mugabo ngo ni muyobozi uri kuvuga ko ashaka gukora ubukwe na Jane mu kwezi kwa karindwi. Mu by'ukuri ndagira ngo ayo makuru yose tubabwire uburyo ibintu byifashe muri filime yacu My Daughter. Wowe icyo usabwa nta kindi, ibuka kureba munsi y'video ahanditse subscribe, ukandeho ufungure inzogera, ubundi mwese mudukurikiye nimukande like. Dushimira cyane abantu mwamaze kuba mukora subscribe, namwe mumaze gukora subscribe aka kanya, tubashimira cyane. Imana ikomeze ibongerera imigisha, mu by'ukuri muri abantu b'agaciro. Ikindi mwese mukande like, nimurangiza mwese mushire udustika tw'imitima hasi muri komenti, mushiramo udutima twinshi cyane, kubera ko urukundo rwa Hunter na Vumiliya
imitego yose bari bakomeje kugenda barutega, bakomeje kugenda bayisimbuka, ibya Hanta na Vumiliya byose bikomeje kugenda neza 5/5 nk'uko babyifuza. Nk'abakunzi ba filime My Daughter rero murabibona neza ko Nkuranga yaravanye mama we mu cyaro ngo agiye kumwereka umwuzukuru we kwa Vumiliya, ariko uwo mwuzukuru nawe baraza kuba babona kubera izo ngamba tumaze kuba twababwira. Vumiliya na mama we bamaze kuba bafata. Mama wa Vumiliya akibona Nkuranga aratangira guhita azamura kamere, aratangira guhita azamura umujinya, abaza Nkuranga ahantu yamushiriye umwana we na Vumiliya, ababaza ahantu Vumiliya yagiye, kandi mu by'ukuri iyo yose ari imitwe ari guteka kugira ngo Nkuranga nanone umunsi muyobozi yamuhaye amakuru akamubwira ko Hanta abana na Vumiliya nk'umugore n'umugabo, Nkuranga na Isabella bazabahindura abasazi, bakomeze bashakishe, noneho na mama wa Nkuranga nawe akomeze abashireho pressure, bagaragaze ahantu Hanta aherereye.